Pozdrav svima ljudi! Danas ću vam pokazati top 5 mojih omiljenih likova pravde u Dragon Ball Z. A pa, hajdemo da počnemo. Prvi lik je Vegeta. Vegeta je bio na početku Gokuov neprijatelj, pa posle se udružio s Gokuom. Vegetu volim zato što ima cool attacks i veoma dobre napade. Da, veoma dobre napade. I zato što ima dobre talase, na primjer Final Flash, Garlic Gun i tako dalje, i tako to. Vegetu isto volim zato što ima cool transformacije, kao na primjer Super Saiyan Blue, Super Ultra Super Saiyan, Super Saiyan 2 i Super Saiyan. Vegeta kad je bio mali, njegov power level je bio 11.000, što znači da je mogao da ubije Nappu, Goku i Piccolo. Na početku Goku i Piccolo su imali power level, Goku je imao 416, a Piccolo 406. Zamislite vi to. Mali dječak bi mogao da sredi, znači, obojicu bi mogao da prebije. Mogao bi da pobjedi čak i Radica i to je to. Na drugom mestu je Piccolo. Piccolo volim zato što ima cool odjeću i ima cool talase. Kao što je, na primjer, topovski snop. Pomoću topovskog snopa Piccolo je ubio Radica i Gokua zajedno. Piccolo, kao i Vegeta, na početku je Goku bio najgori neprijatelj. Piccolo je na početku htio da preuzme svet, ali Goku mu nije to dozvolio. I posle je Piccolo shvatio da to ne može da uradi i udružio se sa Gokuom i Z ekipom. Piccolo isto volim zato što je trenirao Gokuovog sina, Gohana. Na trećem mjestu je Gohan. Gohana volim zato što izgleda cool. Gohan mi je omiljeni lik zato što ima cool transformacije, kao na primjer Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2 i još mnogo tih različitih transformacija. Isto volim Gohana zato što kad je bio mali mogao je da oslobodi skrivenu moć, a to je Rage. Prvi put se to desilo kada je Radic udarao Gokua i Gohan nije mogao da podnese to i onda je iskočio iz Radicevog broda i udario Radica pravo u stomak. A drugi put se to desilo kada je Nappa prišao Gohanu i Gohan ga je naravno samo šinuo u facu i Nappa je bio bačen. Na četvrtom mjestu je Ub. Ub se pojavljuje na kraju Dragon Ball Z-a. U stvari Ub je zli Majin Buu, ali Goku je pozvao božanskog zmaja i poželeo je da stvori Bua, ali da bude dobar, znate, da ne bude zao. I to se i dogodilo i ovo je u stvari Buu, ali zove se Ub zato što, znate, neće se zove zli Buu. Ub se pojavljuje i u Dragon Ball GT. Mnogo volim kad se Majin Buu i Ub kad su se spojili, brate, tako Ub izgleda badass, brate. Na petom i zadnjem mjestu je Bardock. Bardoka volim zato što izgleda cool i jak i zato što je Gokov otac, jel? Bardocka isto volim zato što možda se pretvori u Super Saiyajina. Brate, on kad se pretvori u Super Saiyajina, on je tako badass. Bardocka isto volim zato što je sredio pirata Shielda. I to je to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidao, bacite like, share, sub. Ako to ne uradite, doći će vam Go Piccolo i silovat će vas. Poz, ljudi, zezam se malo. Poz!